O ngā kapa, ka whakakanohi I te Kāhui Maunga ki te Matatini a te rātau. Tuawhā, ko te Kura nui o Paerangi. Tuatoru, ngā Waihotanga. Tuarua, Te Reanga Mōrehu o Rātana. Te kauma ono tau rātau. Whakaihu waka ana I te rohe o te Kāhui Maunga. Engari, tēnei tau e hoama I hinga rātau I te kapa I tuatahi I Ngā Purapura o Te Taihauāuru. Nā, kei ngā hoa o Taiuru, te roa ngāke. The winner, te toa whakaihu waka o ngā whakataetai ārohe o te Kāhui Maunga, o mai te pakipaki, whakanuia Ngā Purapura o Te Taihauāuru. Ki raro I te maru o koro taranaki, kato ua te toa wakai uwaka o te Kāhui Maunga. Tuatai ake me rerenga mii ki ngā kapa katoa o tēnei roe. Ko ia I eke ai tēnei kaupapa I tēnei wikene, nō reira ko te taumata o ngā mii ki a rātou tiranga kai waka wā. I roto I ēnei mii tonu ko kona tonu, te wairua tonu me te wairua te kapa. Mana motu ake ki te kāinga matatū, mataora, matatini ki te ao. It's not really about us wanting to have, accolades and whatnot. It's about showing our next generation that anything is possible. E rua te kaumāwa ngā tau a Ngā Purapura e ngā nāna ki toi tū e toa o te roe, a kutai te wā. Tā hiruin you believed straight away. Oh, mana motu ake ki te kāinga, yes, we'll have it in Waitara. Without a second thought about it, he was proud to support having the kaupapa here, as well as Papakau. Ka mau o ki I Aotearoa Broughton Pue te koro wai o te manukura wa ine toa wakai uwaka o te Matatini. Kia oki atu tātou ki te wāngai I te pā arakeke. E ki anō te kapu. E ora anō ngā taonga tuku I hoa ngā mātua tūpuna I ngā pā arakeke a aere ake nei. Mā te wairua anō hoki te wairua e kaue, mā te ture tangata anō hoki ko mātou e whakatika anō hoki te taha ki te ture tangata, ko te tinana tērā, ko te hauora, ko e rā momoa huatanga. Kura Te Reanga Mōrehu o Rātana e wakaweawe ana I te roe aitoa, engari ku uri te tai. Ko te whakamoimiti, ko te whakamoimiti, ko te whakamoimiti. I te au I te pō, ko tō mātou kai he himene. I te au I te pō, ko tō mātou kai he whakamoimiti. On behalf of Ngā Purapura o Te Taihauāuru, it is our absolute honour and privilege to host for the very first time. When they tell you in Waitara, where are you going to hold such an auspicious event in Waitara? You say, on our land in Waitara. Ki te katoa I tamai ki runga I a mātou I tēnei o ngā waka taitai aro e nō reira. Kua ki katoa te ngākau I te aroa I tēnei tutuki ngā nui, I tēnei eke ngā nui. Kaua mo te kapa o Ngā Purapura engari mo tātou mo te Kāhui Maunga. Ko te mai nāia nei e wakarite mo te waka Tainui waka ara o te Matatini katu a te rātau. Ki opu ki Waikato. Alana Te Piki Broughton, Taiuru News. Pai, ka haere tonu ngā mihi ki ngā kapa e whā, ka haere ki te Matatini a te rātau. Mo te rohe o te Kāhui Maunga.